Nere malaka nyam ka na diala kontin baro ni lingwasme anda manduni shan kwas nyamne anong ruashni ki le hari kan online TV channel kan konwe nyam gore jeno mi jiram mi jidit gwasme ano der nere online TV channel der je support mi guje ka YouTube ko subscribe ko mi guje ka Facebook ko jo follow ka gore no jin babu nyane ko ken ko biler TV kan chamala shubkaye gwada dana pai ka bridge tu kon kler chu ko dokto ban writing gwasmani ano report nyam ban writing baro ko ki ko rana ci tuwo kare wuji chalka mo warap gwam chala do channel chu bujen dang ro wudi shaga netin ka kore ban write ka ki self kem yadit jen je kanere kontin la ji Africa Union ka report dana chalat ci je ka Africa Union ne de kona delegation ken ka do badande Dr. Macha de julu ngeje kenetin kontin rate gen kel ke Dr. Macha ba report dan je kulat gwazan ban jeling ka man dana chalat ki man dana shoda lat no ko very important me de kon lingwas menilong no chana jemin togbe ka jen la chalat dor shal ka mo I warab ke report an chalat gwasme kamin yamda ande konaling chalat ro ci to ko mi di mi chodo lat ke ci kore to re wuci mi ke report mi chalat ke jen sheng independent day en wala ngai kon diala independent day e wala la sheng bangwan ka pay baro ron kin dang ro di dik alo jen sheng mo de ten lo nas ko chala chup nyogo gen adu lor dor mo mi chal ko mo warab state ci tikarik timwanti ci toktin well ke report ni am mi chala na kerun wang chala do ne chete ka kom ci tuwo kan kormo to ka ko warab bane ka jen toinos chala do shaga ne ga men captain ke report an shala la captain dum police station wa fon police station nan dina tane jen cha ma gone ce go let ne me don nyi jam karo den anyo ka report den ku ko na lingen temme ka report pai kan lat gwasme mutaga ne ko jen danga ro di sha nektini another report no bana jilin kel men an ci lat gwasme ne kaje report me mun jikana lajikala do ne ka warap town ni re rat point de no she commissioner chela do jojo no ne chane di shoko jandang with the shakanak court prograre ka warap town point we mean that within warap she commissioner dun toinos county win michal ke agan loka agan she confirm no ne chane di shoko jandang with the shakanak kace nyolat ben wone ne chane di shoko jandang ro yaga mo ka boti dit are ko ran ji to ka warap town chine de kon te ka longan ni mi ci kala do ne kana sha ku ko kudang raw sha ka pe ke cha kana no gwada da nan ga tana wa tika police premises la cire me dar police ni jan gwada nan katin karwa idan chalat gwasme ne de kon ndong maka na ka ripo mi ci kana gwasme kane ler community no chicken jo mo chicken lad laken no chire mo jo to ka warap chi warap state government chicken jo mo kala do ne na chine jandang ro de chiklu kane jandang ro ya mo ka bot ne me da la jen in shari po dan cha no ka ken re wishin ni mi men ku na la ge jene lo wala ngai kon diala no jene independent day shang mulat kan celebration ke je badune jang ka min kan chikme shi anga ka sunday pai we chete korm ji to ba ka ngai kon diala kin dang ro den pai we ashwala do ne tineri chop ko wel ngwan chiklu ka ka ne jandang dok ku di ti am ka bot ala ka tuk de dang ro nyin to na tu bil dang ro to me chikin chin dang wel ngwan chik test ni ngai kon me chang ko kor gwa de chiwe more than 30 people chiklu bone na mo kam jane korodian ka wa man ter kana wa de go jeno take administrative area mo kwa mo ke shoot chike area na ko la mo ke shoot wa dorkel ka jang kan do den chikaron nin ka shoot dan de kam men woje mone jan do badanan to go mo ko je chikalat bon wona na shi jana first time bokake an go bidiyo mo botok wa chero la ne karun te chu do jok an o tiken ka tar kam ken kan jang na me mi chor lare we den wi mi kada yin dial tika lem de na me da la jen report nyam wana ka report den me de kon link ka do bran salat ke je self ke me yadi chika je kanetin kontin chalke je Africa Union chirmadan ngai kona je Africa Union la kanetin kona la delegation ken ke kwarto ban je man chalat gwas me self ke me yadi ke report mi chalat gwas me mo very important ka dealing self ke me yadi je kan high level delegation ta ajak African Union aredul kono mo cha president self ke me yadi cha jugono dere Dr. Macha dere jelon
ko jen the only way and ana ba mal ba jinu ngajere wika South Sudan chipone self ke yadi de wache right ke kwi ngone la rule of law Jarai ke jen kwi peace agreement e dane cha tan jarai boko kwi inquiry la election do dana ba kwi inquiry ba jelat ke jen December 2026 ke de ko larno shanka jen dangro wido raw ka pay wera ron kin dangro jen dangro bakel mi mo jen changa dana ba kwi inquiry ba jelat ke ngai kondi ala ando lena me kam Africa Union ka self ke mi yadi ngai kondi ala ni Africa Union tikan bere wiki juba lora ba beke re wiki juba ko go kan no ba da kam char ba jelun ka bana beke were kuin kware ka do mu gwa mitel kor barai now self ke mi yadi ke rupo dan pilot gwasme ajene kenyam chab go no ba da kam char ba jelun ajene nena ajene ba dil mo gorno mot ajene chine ro da de yor Canadian consular justice system ne de kon loka dagma chara ba ga yogno pala luk e ren ma chara bera e kan chine ro da bi yorten ko luk ne tin kon ti lok luk mone ken nam ngai na je no nem enene Canadian kon ji ben ka juba bon chal ke C5 group al African Union C5 high level committee ne te kon te chiro ka korpen te pai wen de dagma chade jelun ngai kon di almeda ne shadul ka dise baba chwase bikin yadi jogono jin the only option that you have right now do dan this dan der wen yam ke je o jin the first by president dagma chabi de lo rate gen chu salba ke chu nok ne chi mas te bichu bre wiki juba chu kana bangar kan pankin ne kona jang chu kala do ne ta rek ma char cha bulun unless sa jalal ne tin kondilat keluk ala judge kan bi luko mo bi mo kenyam mi ta dag ma char cha luka cha je ko tere je ber and then ba je jako be bengwa malaka kan yaram mi cha je ber ba je yene je do dalat keneje by the way C5 group me mulat kon la African Union C5 high level committee kan ajen pa form bon mi sha form ko be so Sudan ba mal be jinong no kwa je form na African Union group me ko bi ka Sudan bi kan support ka do brand de kun kware de mal de jinong jere wi ka Sudan do bi ka Sudan bi kan goitin ka do brand de kun men chal ke a transitional government there we go ka election mo da kan ne ko en transitional government by the way ba de ga changa dan cha kun kware cha jalat ko ente ko lok ne kuma ko bina bikruj mi transitional government yana ci gwada bin cha kun kware cha jalat nan ba ci woje nono kan delegation ti Ramadan right ke Ramadan jil ke kel shale Ronald Lamola ram kel mi mo mi cha jak nono ke yan bi anga jenu ne C5 group kan ngani kan ke wi dang de ti chamat kel ke wi dang de to kan chal ke C5 ne ka African Union ti South Africa titin ti Algeria tin ti Shatitin ti Nigeria titin ke Rwanda we dang di te ke ne ko ne share le ke no bi ka South Sudan bi ke ne normal duniya ci selbi ke mi yadi cheke delay ke cheke ngar la selbi ke mi yadi la no ba da kuma char ba je lunki bi mal ben ka ko mi ci bre wi juba be lok shi haje ne ko pen te ko ne pai bo cha delegation cha ga nang re wich ka juba ci ko nan haje no ne ta ci former Rwanda president se we ne re ke juba buri chal ga ku kwete me ce we ce George no jen ce ora ke selbi ke mi yadi cha jogo no ba je go ci ka do dan bi mal bo we nyam je chuko right ke ku inquiry you know badam wala right kona ci selbe ke ma yadi ce jordan ce nyok mala daja kada meeting ki dol dana shadul president selbe ke ma yadi ce la do nenen a jena judicial process you know no a jena charge de men caption you know no awe meni mi chane tin konti de kel ga dagma char ke fon dagma char fon ne charge kon du ke charge chong ke charge der ajen do badan en baje latkije ajen sharu of law charge de man gak mi charge to ajen court should be allowed to do their work independently akane ko na latkaluk ajen shaka de man kap chongi de ga jogo no pala lugdun ka kana to ci pone se bi ke mi yadi chela do ne kan mutin korwa na rudin ga ke bu ajen no baram ci do lat baje di luk ban ngai kondi ala en wo se bi ke mi yadi men luko da kuma char ajen mi shal ke political motivated agenda Michel ke politically motivated so ka kuja mo ameda na chere latre which kan nasser ajen do badana yan ke dak ma char kan je kware so ngai kon diala ne me mi bej ko ne me Michel political motivated ko ngai kon diala ndini SSP de kan ne kon ngwach ke netin kontila nur wayami to akulo la bi dak ma char e jaramandan en ci dore chelat so en blaming me wachi chuon jen kwalat gwal ba dundo ne selbi ke mi yadi jani dak ma char ba kon luk
mi chalu ke cha jibber yo baje yen mi chalu ke kana jibber den baje lu ajen ta dan kan lat ke par ni kon diale African Union lar ken wone ne e chenga lu mutedi ba da ma char ba dil kamrar ke jen kui ruptura peace agreement ne da ne cha tan kami che jen per mi chal ke kuin kwar wi da dak ma char so kore ma cha jara me da ne kumal ko tan la ruptura peace agreement ke 2018 gor jen odere ma cha der barar kodi en point sab kim ya di point che biiru ngwana kan chekalat che biiru ngwana kan che goro no bagalat ko kene te di ale ko ndi chala do la let kana kalat point ana me da la agenda andi en link selba kim ya di no cha da ma char cha jebulun unless generating content ko ko ketin lo ka da ma char chikala do ne ne ci luke tok a cha gondir cha ga ngak ke che to der mi cha je ka ne me report mi kana lat rede jo gwaz me da la jen ku independent day an wala shanga bangwan ka pay baro ronkin dangro uden dangro id bakel ajen ronan wal dijen ka ku bi Sudan bela independent ajen shang chobe kam ke kum Sudan kam je wedien ke ja ka ko bi ka chonga la ken karodien chonga ke ka shanga bangwan ka pay baro an shanga mon wala ka jen ronan wal dijen and happy independent day re week South Sudan but not to go long ka jen shang independent day me tetin wan sharen la chim ngai kona well take a kum chi to go nyok re which kawalga kire which ka jongle state chala do ne en wala ke independent day chi dine SSPDF chi dine SPLA ayo chicken ka mak duno cha ka jo ka jo dan chalat na me report mi link bara more information bana ga jego yo biata ga mal bye bye